Dragi drugari, dobrodošli u Školski zeleni pres. Mi, školski zeleni novinari, budno posmatramo svoju životnu sredinu. Posmatramo i našu učionicu, školu, školsko dvorište i trudimo se da sve bude čisto i zeleno. Posmatramo i našu kuću, ulicu i grad. Zapisujemo sve dobre i loše pojave u našoj okolini. Pogledajte šta su nam za danas naši školski zeleni novinari pripremili. Školski zeleni novinari iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Novog Sada nas obaveštavaju svojim aktivnostima. U okviru Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa učenicima 3. razreda održano predavanje o elementarnim nepogodama u organizaciji Caritas. Predavanje je ujedno služilo i kao osvrt na odeljenski projekat od prošle školske godine koji su učenici uspešno realizovali sa svojom učiteljicom, a tema je bila šta uraditi u slučaju elementarnih nepogoda. Da li vi znate šta treba uraditi? Kako kažu školski zeleni novinari iz osnovne škole Veljko Vlahović iz Novog Sada, predvođeni učiteljicom Snežanom Stanojlović, osmeh ne košta ništa, ali mnogo znači onome kome ga daje. Onog koga daje ne osiromašuje, a obogaćuje onima kojima je upućen. Može ulepšiti dan i jednima i drugima. Učenici osnovne škole Veljko Vlahović iz naselja Šangaj u Novom Sadu su 21. septembra 2017. godine darovali mnogo osmeha pod rukovodstvom tima za ekološke aktivnosti u toj školi. Nastavnice Zorice Tomić i učiteljica Snežane Stanojlović odlučili su da i ove školske godine sakupljaju plastične čepove i na taj način učine dobro majci prirode, ali i dobro deci sa posebnim potrebama. Akcija Čepom do osmeha ovog septembra dobila je drugačiji smisao. U cilju veće afirmacije i popularizacije humanitarnih i ekoloških vrednosti rodila se ideja o izradi velikog mozaika ispred gradske kuće u centru Novog Sada. Zbog toga je bilo neophodno čepove rasporediti po bojama. Tim za ekološke aktivnosti u ovoj školi je tim povodom organizovao dan osmeha za osmeh. Povezali su ekologiju, humanost, sport, građansko vaspitanje, posvetivši taj dan akcijom Čepom do osmeha. Udruženim snagama svi učenici škole uključili su se u tematski dan, svako na svoj način. Sakupljenim plastičnim čepovima su se igrali međusobno, se takmičili i pri tome ih raspoređivali po bojama, kako bi doprineli izradi Guinnessovog mozaika u svom gradu, koji bi trebao da pozove i podsjeti sve građane na to da svako od nas može darovati nešto malo i nevažno, a što će nekome biti veliko i važno. Plastični čepovi su i sami kako mnoštvo osmeha. Kotrljali su se i poigravali kao što su se kotrljali i poigravali osmesi na licima učenika. Učenici i svi zaposleni osnovne škole Veljko Vlahović iz Novog Sada odlučili su da ne čekaju, već da svoje osmehe i svoje plastične čepove daju. Majka priroda će prepoznati njihove dobre namere. Nekoj deci treba osmeh više nego što je normalno i oni će prepoznati njihovu ljubav. Školski zeleni novinari iz osnovne škole Bratstvo i jedinstvo iz Belog Blata nas podsjećaju na Dan hrane. 16. oktobra 1981. godine Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama je taj dan proglasila za Dan hrane. Cilj promovisanja tog dana kao Dana hrane bilo je podizanje svijesti o stvaranju sveta bez gladnih, a to je svakako bila dobra namera. A kakva je situacija danas u svetu nakon 36 godina? Pokazatelji su poražavajući i ne želimo da iznosimo te zastrašujuće podatke. Samo želimo da na današnji dan podsjetimo odgovorne na tragediju i glad mnogih, posebno dece, kogod bili ti koji su odgovorni. Prema istraživanjima stručnjaka za proizvodnju hrane, nje zasigurno ima dovoljno za sve. Samo su principi korišćenja resursa i pristupačnost tim izvorima nepravedni. Neki uživaju u bogatstvu dok drugi u 21. veku gladuju.
Đaci Beloblatske škole danas nisu organizovali manifestaciju ili posebnu trpezu sa hranom. Nisu želeli da dosipaju so na rame. Naprosto su hteli da pokažu da i sa skromnim resursima mogu biti zadovoljni. Ovog puta na meniju đačke užine bila je pita sa sirom. Da mogu i ovaj skromni obrok podijelili bi sa onima koji nemaju. Neka svaki dan bude dan pravedne raspodele hrane. Postanite i vi školski zeleni novinari tako što ćete nam pisati o lošim i dobrim pojavama u vašoj okolini. Okrenite se, oslušnite, pogledajte, fotografišite i što više nam zapišite. Vaše radove nam šaljite na našu adresu školskizelenipress@gmail.com. Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice oko pripremanja ili slanja radova, pišite nam na isti e-mail ili nas kontaktirajte preko naše Facebook stranice. Vaši radovi će biti objavljeni u našoj emisiji ili na internet blogu Školski zeleni pres. Čekamo vaše radove. Kroz ovaj Školski zeleni pres sam vas vodila ja, Marina Maletić, dok su tekstove čitale Nataša Stojkov, Nevena Stojišić i Milana Bečić. Puno zelenih pozdrava od školskih zelenih novinara iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Novog Sada.